Achawi kamadaya bawing. Rai hapo kahai tili Ukrainian Russia we chan ngazek kharet. Kwika ukida ngaran haira phalunga. Ukrul constituency we NPF candidate Ramuiva we election campaign aya HA rushing hall awung tang hunpun li kwika haira. Aya polling gasaji apam kai kli road camera shock the chingri kahai shekut mi hawa. Lake Hayang Thor. Aje the Tangkhul Express pau Chungsangla Jajo ina pami dale. Pau bing may sa ina nganangumsa. Rai hapo kahai tili Ukrainian and Russia we chan ngazek khare kwika ukida ngaran haira phalunga. Chan ngazek je Ukrainian Belarus teripam li kasana da Ukrainian presidential advisor Mikhailo Bodolyak na hang. Reader Russia na Belarus li ngazek sa gajina khar reader Russia we shipai Belarus li hai sa haukada Ukraine apamji mamia thu gajina. Ukrainian president we office na kahang chan ngazek ji we kharina ngakap ngorok da khaleji Tangkhul kala Ukraine we in Russia we shipai kuishok ngasa khawai kasana. Ukraine shipai na kahang thaga Russia na attack kasa suita me haira. Civilian katimi shagatum hang phanga da khani kashung haira. Chiri national tharada mati zang da laida Ukraine we health minister na hang. La khawak Russia na leha tar khawa chili protest kasa Chungsangla mandalai. Germany we Berlin na haupok da Iraq we Baghdad Ecuador we Quito Washington da mi shasha ting na protest sa je thai haira. Russia alung le protest sa da chili kazang mi ting phanga ka dali tu kui haira chia. European Union members ping na Ukraine military support chung me mira kachi hi hang haira. Ukraine ning John Kwai ngalay ping china fighter jets la mira the block chiwi foreign policy chief Joseph Borrell na hang. Russia we otsakli makhamaya jithaida Google na Facebook na Russian state media ping the platform kamichili paisa earn masang saktura ajon tang la Russia na Ukraine we internet coverage sakham mi khawai ka sa aina tela we CEO Elon Musk na awi SpaceX Starlink satellite service in the Ukraine broadband midalai. Ukrul constituency NPF candidate Ramuiva election campaign aya HA rushing hall awung dang hunpunli kwika hair. Kazib Chili Lok Sabha MB Dr. Lorho S. Foze Nagaland MLA Manipur State in charge Y. VK Hosu NPF Central with Secretary General Achumbemo Kikon Manipur with NPF President Minister Awangbo Newmai retired IAS officer Maranjan Lukham Election Committee Chairman NPF Working President Samuel Risom Atumna Zanga retired Wing Commander Alan Shaiza Aina MLA Sagza Mawan Saghaya Deni Shaiza we now Muyera Hormung Shaiza na Gazib Chili Vazanga Dr. Lorho S. Foze na kahang Tangkhul hiva miyur kadena yangaka yur akhana kala varewi tui Manipur ngayaw khawai ukruli rimaitui da rashunga kachihi hang Kiwiwang NPF hi Manipur li kwira hinaga naubing we kaman kos wiwang koka kasa kwira khawai kasana da Dr. Foze na hang Itum sangna kanang haira chod haira kachihi hang da koka sada ram muiwali katomsa Ana itum we zingum hang turok da jishet kagahaya naga issue wiwang mga muiwaranu da hang NPF hiva vare with tuili pan laga semkaka party na kala vare mingtek matay khawai ringwagi gachi party na da Dr. Foze na hang NPF candidate ram muiwana ka hang itum we kongnairam statehood sampang ser hai laga Manipur we itum kapung now ping na 6 schedule masampang rala laida khalaihi chukmajilaga ajo ot ngurut chukmajilaga awi ot ngurut na da phaningkhuida aja hangvu shimhi zanglagra da nganing ka na da ram na hang ram muiwa wi kharin aga manga chia avaram sem ka avaram wi odram khanga hina aya polling saji apam kai kli road camera chok da chingri ghai shekhut mi hawa
Churchandpur District Shong Tipaimuk Assembly Constituency li poll personnel aka we service rifle aina capture the Tihawa. Ochoji accidental firing marawa the hang. Mawan saghaya police personnel naurem ibo chauba hoda kakching wi mina. Churchandpur District li political parties khani wi mi ngameng rog da mi aga sadza hawa the hang. Singhat lila rod kamerat lungli electronic voting machine sakai hawuchi. Kerji now the shin mi hawa the hang. Singhat li rod kameraji BJB aina KPA alungli mock poll testing atamli kashok na chi. Imphal West District wi Langthabal constituency li Congress wi mina Kagwali BJB bullying booth sagzam mi hawa da kaphen Paul Samhanga. Lakaba Kairauli National People's Party candidate wi Kari sagazam mi hawa kajila shaya. Kairau constituency li lungui thamkang rokla now make a kabla shockachi. 43 AC Chanada Dal United we intending candidate Ungnau Shang Kasarna, Ajondang Kamjong headquarter, Kangbat Kulen, Kangbat Center Kala Nambi Shali Yauva the Yarili Krajan Kasa Sambang Hire. Ashang Kasarna Mingining Saga Gajihi, Awishim Kurmirin Ring Parkawai Maning Manaka, Pungyer Kendra Kala, Richum Nauping Semkaka Gajina the Hang. Otsak mazangla tui mang aina karing mi chili magatom sa mashun otsak aina karin mi chili gatom kasa da kasarna hang sanga. Itum yurkala ngalay sem kasa jiaka remake up da mi semri faki gachina chitaka kangajay kahoje kwirara da ashang kasarna hang. Kapungwi mi ping MLA aga sasalala assembly li mamutui sangleng mada kapungli sambangran tarakala masambangla ki odd cup mashokla leda khalehi itum mujuk kwiran hairada kasana kasat sanga paisa kasing lai khayamirin kharing bing mangna MLA Sara Chika kapung naure kasang kali khala mukhirar marada JDU candidate ashang kasana hang kasar jangda kamjong headquarter li kagazibli pungba khulen awunga hopping san chitungna kahang ashang kasar hiva awi vision kalam ningrin shongza mathalak aina khalayami akhana kachihi hang Higatam punga pami hi itumwi apam punger kendra hilila shock the kalehi kuchunga ringpaya atai kamathaya nasalagra kajihi shitsang chawa ragra atamlila hitada kutomi chingsada pungba khulenwi awunga chin hangsanga Russia and Ukraine raigata maramli India ni michang majithai chawla alungthungli nganingdalai Russia na sashilak aina sada khalai maramli emergency session UNSC na Koholi la India mawazang mara chihai. Rai sadak lai shong Russia and Ukraine with capital Giviv li kuinam da Giviv li alert salak aina leidale. Russia wak Moscow na nuclear kutlai shichin kawai President Putin na ngaran ngasak pokhai. Ukrainian President na Belarus li chan ngzek vahai ka Russia li maham sanglak mara chihai. European ngalay na Russia li kangusung sada Russian flights wivang airspace Shung miser higher. Ukraine we border li pungapashun aina laydalay. Richum nauping yam ngai salala thari pamli pandat layda ayang zinaina tangdawi pauli samanga. Jesami ram nauping we kagodom thailaga BJP candidate MK pressure shimre ningyang unglak higher. Jesami we chairman la village council yaron ngala shinaw longkala BJP Kagatom now being zangda MK pressure shimrewi gazibli wazanga da hang. Raysang mga kawa ningjangaka ruling party li gazang hina kamushungang sara da pressure na hang. Kala ana jesami hi jake sang tribe agasa da recognize sa kamili. Sami ghaila gazib chili paningung saka. Jesami pressure li kagatom now being china BJP li absolute majority sambang sakra kajihi hanga chia. PSU gahaga Indian Oil Corp na Northeast wivang LPG chungmay samshok mikida ngarandalay. Indian Oil Corp kashi na IOC wi LPG bottling capacity chung sangkawai Northeast li LPG kahan apam katum samkara da hang. Hang da klay 53% chung sang da 2030 live cylinders capacity crore jishat kada lay higher sa kawai rin da lay chia.
IOC we Executive Director G Ramesh LPG cylinders li hangasang apam ji Mizoram Meghalaya kala Arunachal Pradesh li semka ki da leidale chi assembly lupa 325 to 350 crore shiga zangra da hang bottling capacity Chungsangla ka sahi northeastern apam li LPG demand chungda khalehi ngarin mi khawai ka sana chi IOC we Northeast Division Indian Oil AOD na Kumkhali LPG cylinders 5.23 crore kada Kushok da Kalena. Ariri LPG Hangasang Apam Chiko Leida Ramesh na hang. Ukrainian Shorkar na Kapoli Miami da Russian Rai Katali Saza da Kalenga Leipingli Indiana Humanitarian Kangajon Jehovah Ra Chihaira. Kangajon Ji Ari Arai Aina la Zangrachi. Ukraine we Aina Shok Havai Kasa evacuation da Merlak Aina Sadalai. Ayang Zina na tang da hi flight Tarukshi kada ungwa sahira. Ukraine tering Leipingli India with special envoys Mati Jehovah kida leidalai. Union Ministers Jyotira Didya Sindiana Romania Livara Kiran Rijijuna Slovak Republic li Hardip Purina Hungary li kala VK Singna Poland Livara da Tahira. Indian special envoy Kajihohi evacuation process di Vayang Sangbi Kawai Kasana. Election Wivang Model Code of Conduct Haitang Aina Hapok Laga Ajahon Aina Tangda ECI na Tanda Law Enforcing Agencies na Lupa 167.83 crores man kada we ought to kui hire. State Hili cash Aina to kui Lupa 4.17 crore kaya chia. Zam leader 60,881 Ari Arai Lupa 143.47 crore kakaman La Khanmet Migi Gachiping Li Mi Kamarao Aman Gasak Odd Yur Now Ping to Kakwili Zangachi. Jitada to Kakwi 2017 Assembly elections Aina Natamaka Achawi Hina Matishi Mataida to Kakwi Sambanga. Zam to Kakwiji Punjabli Chumaikapa Chiwitili Uttar Pradesh Zanga. Ariarai to Kakwili Punjabli Chumaikap Sambang Chiwitili State Hi Zangdale. Isina CBDT CBIC and CP Hikata enforcement agencies la excise officials ling shik the election hi odd aina sui Kakwi Mashok Nasak Kawai Merlak aina hot nada Kalena Chia. Election Wivang Lupa Ta the Kle Isina check sa the expenditure observers la Jihoya the hang. Imphal West District Kaitelman Billy polling salushit lapai da leidale. Chief Electoral Officer Rajesh Agarwal na kahang abam chiwi EVM machine kakaila shock hauda. State isi na polling salui niga kathanikla ngasanda laichi. Kaitelman Big Constituency Congress aina BJP wimiping akha aina akha booth capture kasa pen ngarok da rod marat hawachi. Rod Kamarachi security forces na blank fire kaplaga kam khuyachi. Rai hapo kahai tili Ukrainian Russia with chan ngazek kharet kwika ukida ngaran haira phalunga. Ukrul constituency with NPF candidate Ramuiva with election campaign aya HA rushing hall awungtang hunpun li kwika haira. Aya polling gasaji apam kai kli rod kamerat shok the chingri kahai shekut mi hawa.